Se seng sa diqabodi tsa naha ena se re ebile thabo e kgolo ho tsona ha di fumana naepene e sa le di kolotwa ke mmuso ha di ne di kene letsholong la ho hlokomedisa setjhaba ho itlhokomela kgahlanong le kokorona. E re ke kopane le a Tineko mona nke ke buisane le yena ho tseba la ka la ntate ke la di la phalapha tate Bofihla ke a amohela hle ho re ntsha lephola ka jeno le nna ke leboha o amohelwa pujalatsong ya Maafrika ganong la re ntsha lephola ke nkgono Mataba. Kgelele ke ditaba tse monate ho bua le wena le rona ka jeno hoseng hona nanong lena re utlwile ntate hore hey e sale le mathale jwalo ba bang ha ba ka ba utlwa ba tla ba le meetla hore ba tle ba utlwe jwale hore hela gale le batla nepene ya lona ha ke re utlwe ntate na o reng ka yona le diqabodi tsa naha ena gore batho ba tsatsang batho monate wa ba le moreneng ile taba e kgolo ka nnete ha re sheba ka motekong tsa hore o bontsha hore naepene ya rona e kene mme ka nnete re leboha Basotho re leboha mmuso wa ntate o teletseng ke tlola kgolo le motlatsi wa hae ntate Mojo ntate Mokgothu ka nnete le diyalemoya tsa Lesotho haholoholo tsa Mo-Afrika FM se ileng sa re ema nokeng haholo nako eno re batla naepene ena ona se ke utlwile naepene mme ka nnete re lebohile ho menahane e kene hei fela he ka ba mekoloto ene le tshetlaile kae wa tseba ne re hlahile akara re ne re hlahile akara ka hara dikoloto mme se bile re qabane le batho bao ne re sebetsa le bona gobane jwale ne re sa re tla patala re patetse ba ne ba tseba re tlo patala ha re qetile mosebetsi jwale ba makala ha jwale re se re sa patale re se re lla ka mmuso empa re la ka ba ne le tsamaya hobane le bona ka bona ba bonya ntate o lokile ngana o hlathilelekisa tsebe o ne o tlo reng ebe o ya go utlwetse o ne o tlo reng a wena ka nnete re thabile ho re la ba ga bona le letona la bonesa le bua sekgowa Maobane TV ya ka nnete nkgono hai nna ke monate ka nnete ba tseba ka nnete bontate talenta Lesotho mona motho o lokela a ijele a phele ka yona jwale ka ha le hlile le iphedisa ka yona jwale e loketse go yelwe hloko gore ha le sebeditse le none mputso wa lona ka nako le fui ka pele re tseba gore re sotletse bonongolo re sotletse ebe se matie Simakhubedu Dr. Mashoto ha ne mo nke mang le wena e be la ha le kopana di le la reng ha re so kopane ne ka batla ho etsa ba badimo le nna badimo ba ka ba tswa le badimo ba batho ba bang ha se batho ba nang diopose ba ka ntate ke batho ba batla di-trade tsena tsa mashala yo wa bona mo bona bo bohale bona ba sekgowa badimo ba ka se batho ba diopose bo marapo bo di-fifi ba etsa ntho e tshoinyana ke bona ya makgowa e tshoinyana e ne ke nang ka dinku badimo ba ka nna ba keng Axel died wa tseba ko ya sa nka bua lona nako e telele ke a tseba ngolo empa ka hodimo tsohle ga le boela ntate
le nna ke lebile menagane mme ke se bone ke bone polelo go na le tabe ngwe e hlaileng ka ga marangrang ka mane gore lona le ba leleletše le se be la cheata Dr. Mashoto gobane le lekanya go mokgutshwanyane le loketse go le moneletse ka tsela ya tshwanetse go fumana ka yone ka re ntlheng eo Mashoto a mo kolota o kopana le yena setupung sa gago a 4 ya hoseng o tlo a feta moo 4 ya hoseng wa utlwa gantsane ba sentse ko emetse o se ka bankana o nkela ko ya gago a o tlhaa mona o tla nthola ke e le gona monyetla wa mokolote gale o gana moswere masome a mabedi a malou o tsoelela jale ka ngakame ebile tsamayang tate tsamangaka jale gakgolo le ba babedi ba maafrika gotlhe le setlolo mono ke e mongwe batho ba ileng ba re tsheetsa gagolo o fitlhela jale mme ka nnete magana modimo a letlhanano fatshe ga ona re ntse re itsukuya